Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngeze mina umfezo uNtuthungu wakhumalo bathi ilaspo namakomenti mhlambe emawuthi usemusha lekhaya ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhono okukhulu kunakho konke bafethu. Imfezi emnyama isivela asivumela yona lapha ukuthi umuntu okuyena ophethe lapha nemculo amaskandi uKhuzani umfokampunga sokuza ngemuva ukuthi imfezi emnyama ekade live lapha ekhasini layo ile ku Facebook lapha kade ethula khona ispeech esiyazi ukuthi lento siyandele impela abacula amaskandi lapha mangabe Bathi deliver lapha ispeech ke khona inkulumo ekade ikhuluma impela ivuma yona ukuthi njengamanje umuntu ophethe umculo amaskandi uKhuzani umfokampoza kodwa ngale ukuthi mhlambe engiqale ngikudedelele video khona futhi udaba engifuna silikhuluma lapha abantu abaningi ebabayithatha impela enkulumo bayiphenduzela yona Bathi ibheke lapha kumthandeni umfokamanqele lapha khona lamazwi awasho imfezi emnyama ukuthi umuntu ongafuni ukuvuma ukuthi uKhuzani uyena ophethe kumaskandi uyisilima uyisiphukuphuku babese bathi abantu lapha enkulumo ibheke kumthandeni umfokamanqele kodwa mina I'm not sure angazi noma kuyikhona khona kodwa nje ngizokudedelela uzwele ukuthi imfezi emnyama ithina siphinde futhi sihlangana kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo mina ngomuntu iqiniso futhi ongakusaba ukukhuluma iqiniso ngeke ukwazi ukuphikisa ukuthi njengamanje bekuse okay kudala bekuse isikhathi sabalandeli ukuthi abantu babone ngabalandeli ukuthi ubani umuntu ophethe ngeke ukwazi ukuphikisana noKhuzani ukuthi kumaskandi uphethe akusiko ukuphatha ngenxa yokuthi mhlawumbe uphatha ngezinye izinto eziceleni ukuthi yena wazana nobani kanjani uzaphathe beka abalandeli bakhe ngeke ukwazi ukuphikisana ngehlo lenyama leli yabo uma uphikisana nalokho kusho ukuthi uyisiphukuphuku la ekhanda lakho uyisilima ngalendlela exakile ngeke ukwazi ukuthi athi ama video ekhona eveza abalandeli abaningi ukuphikisa wena lokho cha mangabe ukuphikisa lokho wena uyisilima ekhanda lakho so ngeke abantu abayizilima abaningi yabo ngeke sikwazi ukuthi silokhu